Naravno, evo da vas pozdravim prije svega. I da kažem da, evo, mi se pripremamo sasvim normalno za ekipu Zvijezde. Znamo da je jako opasan tim i pogotovo na strani, jer je čvrsto organizovano, imaju dobru kontru i isto tako ne vjerujem da će se drugačije postaviti na mirnom polju. Mi očekujemo ono što nas zanima je isključivo pobjeda i to je nekakav, da kažem, stabilizirajući faktor u ovom momentu kada je rezultat i Premier Liga u pitanju. Ono na što smo svi bili koncentrisani je bio kup, iz tog razloga smo poslije u prvenstvu sa Olimpikom igrali dosta loše. Vjerovatno smo se zadovoljili i to je jedan od problema na koji smo naišli u protekloj sedmici. Ono što ste pomenuli sada u utorak i problem sa treniranjem, to jednostavno smo imali svoju analizu i naravno ekipa posle tog sastanka željela je da razgovara s direktorom i u situaciji našoj financijskoj u kojoj se nalazi. Naravno, direktor je bio tu, oni su razgovarali, našla su se rješenja, sasvim normalna i prirodna za profesionalan fudbal i naravno za klub da se jednostavno radi, a da potraživanja i ovo sve što se dugo ispod igrača, nešto na kome već, da se to ispoštuje na način na koji je klub u mogućnosti. Ono što je za nas vrlo bitno da su svi igrači na raspolaganju, ali ima jedna možda za mene lošija situacija da su jučer igrači koji trebalo da se nametnu za neki prvi 11 ili 18 su dosta loše odigrali protiv juniora, tako da očigledno će biti teško izabrati 18 igrača ako budemo govorili prema njihovom odnosu. Ako budemo govorili o njihovim imenima, to je nešto sasvim drugačije. Mislim da neki moraju promijeniti odnos da bi se izdali konkurenciji za 11. Je li ostalo 3-0? Nije, 4-3 je završena utakmica, ali je u biti taj odnos koji su oni pobjedili, ali taj odnos koji su oni ušli na utakmicu, koja je za mene trening utakmica, kako hoćete test utakmica, u kojoj želim da vidim sve raspoložive snage, oni su pokazali jednostavno da ne žele da igraju u prvi 11 ili 18. Imate pitanje? Šta je sa Musićem i ovim Salikovićem? Saliković nije dobio certifikat, mislim da će biti u stvari dobio, ali nema pravo nastupa 7 dana u registracije, a Musić je povređen, jedna zadnja loža povređena. Juče je pokušao, međutim, nakon 10 ili 15 minuta u realizaciju. Da, nešto pitanje, gospodine. Jeste govorili već o utakmici? Pa jesmo, malo su kasno. Čekali smo te, rekli su da si na Facebooku i da počne. A možemo